babu 5 faslun 4 darsu 6 kamin hajul muslim haray toɓɓere sappo e tataɓere sakkitorde nden ka darsu 5 nde timmintinanoki yoni en fuɗɗitoto nde asalis asara sappo e tati on ida mata simayi arrahin waɗɗo tiginde on aw aflasa ma o perdi fal murtahinu simayi waɗaɗo tiginde on ma ɗum o perdi fal murtahinu waɗɗo tiginde on a haɓɓu haray ɓuri handude e ko waɗa tiginde jungo makko gon min sairil worama idi ñawlaɓe hedditiɗɗo fayda hallal ajal silda janggal timmi ba'ahu ko yo yeeytu ko waɗi tiginde ko wasofa minhu o yoɓita immordi ɗum ɗon daynahu ñamande makko nde homa fadala kala ko fawi raddahu o jonnita mo wanno tiginde on so tawi ko o perdu so tawi le on maayi o jonnita waliyiɓe makko ɓen way lam yafi so tawi woni ɗum ɗon wawali timminde ñamande makko nde fo waray kanko kadi uswatun o wonti dental ma algorama e wondude e ñawlaɓe hedditiɓe ɓen fil baaqi e nder jawdi ko hedditi ko anda so famike rawabi annayi ɓon ɗum suratu mbaadi noon joni forme kitabati rahan windugol lettere waɗaɓe tiginde o mbadal basmala ɓawa bisimillahi rahmani rahim o hamidalhi wa hamdihi taala e yettugol mo kanko Allah agarra fulan enele kaari qirritiki annalahi wonde hino fawimo daynum ñamande qadru embere mayre on kada ko wanoni li fulanin fi ko yoɓitete kaarijo e jungo kaarijo wa anna ajala haga dayn e wonde kadi lajal ko ɗum woni ndeɗo ñamande huwa ko ɗum ɗon nihayatu sanatin huwa ɗum nihayatu sanatin ko yettode hitande aw shaharin ma lewru ma yontere kada wanoni walil istitaq no wodani gongingol holnugol ɗum faqad rahana gomɗi ko ɗum woni waɗi tiginde almuqirru qirritiɗo almadkuru ko ɗum woni jantaɗo inde muɗum on ɗo tahta yadil muqirri e ley koyɗe jungo qirrita ɗon lahu wonande mum almadkuru mo inde mum janta on tawte gatun hoolare ala dayni e hoore ñamande nden almuayyani toɗɗa ɗum alahu ka hoore lettere dow mada kada ko janta kon annahu wonde ɗum ɗon lahu hino wodanimo biyadi hino e jungo makko o milki hino e jeeyal makko ila hini haga rahan ha sa'i oɗo ko ɗum woni waɗaɗo tiginde hewta o ɗum jami uddar ko dendanangal galle alfulaniyati wiyeteɗe hunde kaari ɗen galle kaariyankoje ɗen ƴaw jami usheyi ma dendanangal hunde nde alfulaniyu e hunde kaariyankore nde rahanan tiginde sahihan sellude shar'iyan sharia yankore musallaman jaɓande hisude kam musallaman hisude makko bo tan jaɓande biyadil murtahini hinde jungo tiginde on nani faqabilal murtahini waɗɗo tiginde o jaɓinani almadkuru jantaɗo inde mum o arrahana tiginde nden o jaɓinde qabulan jaɓande shar'iyankore wa dalika ɗum ɗo ko waɗi bi tarika kada ko e nder sa'i tel e nder datu tel on faami haray ko ɗo tiginde nde woni ko gasi en falano soggude darsu 5 on ha ɗo kono tawi sabu feebolgol lannugol yiite machine ji kon ɗen arestirde kon tawi yiite ngel lanni ko ɗum tawata si tawi woni darsu mais on taƴu dow to nanen ka tawata e ɓano yo taƴu kono noon en torki Allah subahanahu wa taala yo ñiiɓina en courant on e leydi meɗen ndi daal on no yewta en alwakala waɗugol wikal wakil ko woni wakil ko halfingo goɗɗo accira goɗɗo a walan ara noon ɗum taarifu o anndingol en ko woni ɗum alwakalatu waɗugol wakil isnabatu shakhsi ko lontingol neɗɗo man yanubu anhu ommono lontanomo man yanubu anhu ommono lontomo fi amrin e nder fiyake min al umuri e fiyakuji allati ɗin tajuusu dagiɗi fiha e muɗum anniyabatu lontingol kalbay i wano yeeyugol wa shira e soodugol wal mahasama e yahgol yeddodiye fi hunde wona hawi ha e ko nan jattayi ɗum saniyan ɗin mum ɗum surutu ha sartiji mum ɗi startano sartina fi kullin e kala min alwakili wal muwakkal e halfinowo halfinteɗo jawasu dagagol atta'arrufi andugol ay attaklifi ko halfinako saniyan ɗin mum ɗum hokkumo ha ñawre mum nde alwakalatu e halfingol jaisatun ɗum ko dagi ɗum bimana accirgol goɗɗo goɗɗum ko dagi ɗum bil kitabi wa sunna ka alquran o ka sunna qal taala seeɗon Allah no daali wal amilina alayha e golla e ɓen ore zakka bimana halfina ɓen yo yantu ƴanta ay asadagati zakkaji ɗin wahum ko woni ɓen wukala o ko halfina ɓen wukalawol imam ko ɓe imam o halfini fi jam'il zakat e moɓidirgol zakkaji ɗin wa qal taala fabatu ahadakum bi wariqikum immine goɗɗo e mo wondude mbuuɗi mo haade ɗiɗo ilal madina falyanzur ayyuha astata aman falyatikum bi rizqin minhu
faqad wakkalu gom ɗi ɓen ɗon kadi ashabul kafi en andi ɓen ɗon kadi wakkili ɓe halfini ahadam goɗɗo e maɓɓe fi shira'i ta'ami lahum sodanoygol ɓe ñamete wa qala rasulu sallallahu alaihi wasallam ɓe makani li anasi ɓenni uhudu daw janngo ya unais ila imrati ala faade ka o sonnajo ɗo fayni tarafat so girritike bonnere makko nden e farjum ha rajimamo fa wakkala anaisan anais imminama halfinama fi taqiqi fi yawgol golloya fi yawgol gasinoygol fi da'wa e hunde wullitande thumma fi iqamati al hiddi rekti fi yawgol ñinnoygol hiddi kadi وقال أبو هريرة رضي الله عنه وقلني النبي صلى الله عليه وسلم نلا الله هل فينيلا في حفظ رمضان في رينوغل مودون كاليور سوماي وقال صلى الله عليه وسلم نلا ما كان لجابر رضي الله عنه إذا أتيت وكيلي سايي أتبي من هل فيني أنتم فخذ يو جتنا لمن جنگ مكو 15 وسطا وسكوان غال سبوجي وإن ابتغى منك آية يستيوني قد بريمة mande ay alamatan mande na aya alquran on ko fandade so tawi mi halfini on ton inni ko be jonnama mande so jonne faga yadaka ala turu ɓuutika haray ƴettu jungo maɗa ngo waɗango ka hoore dande maɗa mbimana hollugol e ko ahadi noon mbimana ko hoolare wa basa sallallahu alaihi wasallam nelaɗo allah immini mano gasa turɓutika no ronka wonude dande mi andala kulli haalin ko yo ƴettu jungo makko ngon o townango o fawango e hoore goɗɗum ko hollata wayi hin wallahi komi innaɗo e mi aralle ɗum wa ba'atha sallallahu alaihi wasallam nelaɗo allah immini aba rafi mawlahu waliyajo maɓɓe halfinaɗo maɓɓe wa rajulan e gorko gomnal ansari fa zawwajahu ɓeɗo yehi jombanoymo kanko nelaɗo maymunata nene maymuna bintil harisi radiallahu anha wa huwa bil madina tawi kamɓe nelaɗo ɓe madina fa wakkalahuma ɓe halfini ɓeɗo fi aqdi nikahi yawgol hunanoɓe dewgal ngal yehe jombanoyollan o sonnajo maymunata addanon ni en faami ka rabian ko ɗum woni nayabun ɗum ahkamu ha ko ñawoje mum ni ahkamul wakala ñawoje halfingol hiya ɗum awalan ara nun ɗum tasbutul wakala hino tabita wakkil gongol bi kulli kawlin kala konngol wowlangol ya dullungol no tindina alal idini e dow yanugol fala sustaratu laha satinanaka konngol ngol sihatun khasatun konngol hettingol inna ko beetun wowlire ni ɗum ala tan saniyan ɗi muɗum tasihu no sellal wakalatu halfingol faya ɗum kulli haqqin ko kala haqqe shakhsiyin neɗɗo yankeyagal minal uqudi immorde e hadiji kalbayi wano yeeygol wa shira e soodugol wa nikahi e jombugol warajate e artirgol ɓeygu wal fusuhi e firtoygol hunde haɓɓinode hunde haldanode kartolaji wona cergal masalan wal furi e sortodirgol hakkude resindirɓe kama tasihu ono sellirta noon kadi fi huquqillahi taala haqqeji allah allati ɗin tajuusu ɗi tawata no dagi fiya muɗum an yabatu lontingol goɗɗo ka tafriqi zakati wono yawgol sende e zakkaji ɗin dokal hajji ma hajjugol ɓa an a nawyi dawa e wakkilde goɗɗo hajjane ma an hiɗa ma an hiɗa nawni halfingol goɗɗo hajjane ma no mayitin gaayi maayiɗo aw ajizin ma ɗum nayejo mo wata hande kadi few ma ɗum ronkuɗo saabu nawnare ma belesir masalan salisan tasihu ino sella al wakalatu halfingol kadi fi ithbatil hudud fi tabintinoygol hiddiji ɗin wa fi istifaiha e fi hunnoygol ɗi e kawli sallallahu alaihi wasallam sabu mako ne laaɗo li anais wonande anas e ɗo maki uhud daw ila imrati hada ka o sonnajo ɗo fayni tarafat so ɓeɗeteke farjumo ha rajumama rabi anna yabunu la tasihu sallata al wakalatu halfingol fil qurabi e ɓattodiral allati ɗimpiiji andanɗa hoorema la tajusu ɗi dagota ko an niyaba lontagol fiha e muɗum kassa fil qurabi dewe ɓattorɗe allah ɗen fil qurabi piiji ɓattorɗi allah ɗin allati ɗin la tajusu ɗi dagota ko an niyabatu lontingol fiha e muɗum haray halfingol goɗɗo kadi gasata e mum ka salati wa siyami wono juulgol e hoorugol yaw horano yalan ɗo ma ko kaari juulayno kon mi représenté ke mi juulanaymo ɗum ɗon sellata kama la tasihu wono sellata kadi filli ani ka huɗodirgol wal jihari e ka nandingol wal aymani e ka wondugol wannuduri e ka fodojo wa shahadat e ka seedeyagal ko kaari duwano yaade seedito kono mi yahay mi seeditanomo yi ko kaari e kaari hani huɗɗidirde kono min mi lontike kaari men huɗɗidira ɗum ɗon fof sellata kama la tasihu wononi li sellata fi kulli muharramin e kala ko piiji harmuɗi iɗi ko waɗi ma la juusu kala ko dagota ko fi'iluhu gollugol ɗum la tajuusu dagota kadi alwakalatu halfingol goɗɗo fihi e muɗum famike ka khamisan jabun noon tabtulu hino bonira alwakala halfingol ngol akkirgol ngol
ɓe fusqi ahadi tarafayni sabu bonnutugol gooto e feddeji ɗin ɗiɗi laha wonande halfinande nden aw bi mawti hadima ma maygol goɗɗo e maɓɓe aw jununihi ma feetugol goɗɗo e maɓɓe aw bi aslil muwakkal ma ɗum sabu ittugol halfinɗo on lil wakili e halfinaɗo wigol e komi accirno a yaɗana hunde kaari ila ɗo terminé mi jaɓiti junngo ma komin waɗata ma ko kaari waɗata haray gotel e ɗiɗo fof si waɗi haray accirande nden de boni sadisan to man wukkila kala acciraɗo fi bay in fi ngeygu aw isra in ma ɗum soodugol la yabi o yeyata wala stari o soɗata min nafsi immorde e faale makko immorde wonki makko wala min waladihi wona immorde ɓiɓɓe makko wala min zawjati wona immorde ɓeygu makko wala min man wona immorde kala la taqbal mo jaɓatake shahadatu seede yagal mu'um lahum wonande ɓe lenno sabu ɗum ɗo on ɗon hara yettamo ko tuumeteɗo bil muhabati e sabu konsidirgol lil qirabati ɓattodiral ngal hakkude maɓɓe o mithlul wakili sifa noon wakkila ɗon fi hadil mudaradi e nder ɗiɗo piiji waɗanɗeji wal wasiye wa shariku e kafudugol wal hakimu e ñawore wa nasirul waqfi e yawgol dartoya ko waɗa waqfu sabiyan jeeɗiɗa ɗum ɗum e layudo man fawtatako alwakilu acciraɗon ma da a kala ko yeebi aw talifa ma halki e muɗum ida lam yofarris tayna o welsindiɗo ha ɗum boni aw yata adda ma ko o tayna o jaggutuɗo fima wukkila fi e nder ko halfina ko aray o yoɓintake fiw en farata so welsindike noon aw ta adda ma o jaggiti toon o waɗi ko hana waɗede ha boni ɗon nde aray fa aleyno fawimo damanu yoɓɓugol fawtagol ma o daa kala ko yeebi aw atlafa ma kala ko halti boni saminan mbiyetta ɗum ɗum tasihu no sella alwakalatu accirgol almutlaqatu wellitingol furay fa juusi no dago kadi attawkilu accirgol goɗɗo fi sa'iril huquq e dendanangal haqqeji alshakhsiyati neɗɗo yankeyagal yiɗi fa yatasarrafu haray diri say felli soto alwakilu acciraɗo on fi sa'iril huquq e nder dendangal haqqeji alshakhsiyati neɗɗo yankeji ɗin lil muwakkil haray no wodani halfinaɗo on waɗugol ɗum illa fi misil talaq sowona sifa cergal masalan koɗi la budda feere wala fi ɗum ɗo min iradatil mutallaq e immorde e fandagol ƴetta décision accitowo on wasni e fiɓugol makko wasni e fiɓugol ɗum ƴetta décision alayhi e hoore muɗum ka ɓernde makko ɗum ɗon goɗɗo wata wiide to min ɓay ko min accira e ɓeygu kaari on wattangol mo yiili oɗo mi taw oɗo wondotako oɗo mi accitanimo ɓaawa makko ɗum ɗon wawata wonde mo wawi noon wiide oɗo mi taw oɗo nawni ko ɓe naɓe labtani ma ko ɓe holtine ma ko ɓe oɗo eggineɗo ɗum ɗon fof mo wawa dirisude e ɓaawo e o hollitamo kono mi taw oɗo ko hanaɗo accitede mi acciti ɗum ɗon sellata famike ka ashiran sappo ɗum ɗum taasi an jeena e ɗum ɗum man ayyana lahu kala toɗɗanaɗo ɗum mo wakkalahu halfinaɗo makko mo halfinɗo mo shira shay'in sodugol goɗɗum kala mo toɗɗani ɗum halfinɗo mo on toɗɗanomo sodoygol hunde la jusla waray ɗon dagantako mo gayrihi sodoygol goɗɗum ngo koyna ɗum famata istara tuma kala o soodi gayra ma ayyana lahu hara wona ko toɗɗanimo ko fal mo wakkalu haray ɗon halfinɗo on accirimo on bil khiyari mo suɓina fi qubulihi jaɓugol ko e soodi addi ko raddima jonnutugol no inna ɓana ɗum ɗo mi jelma a jonnitayla wakada ko wono noon kadi inistara law so soodanimo maiban hunde marde ayibe a istara ma o soodi bi rabanin zahirin ko tawata koko boni ko feeñi ka kene fa innal muwakkal aray ɗon kadi toujours halfinɗo on yukhayyaru himo suɓina fi dalika e ɗin ɗon piiji fof bil akhdi jaɓugol awi tarki ma ɗum añogol terto inna o nattay asiran sappa ɓum ɗum tasihu no sella alwakalatu accirgol bi ajiratin sabu joddi acciralan ɗum ɗo fi jikke ya yoɓan o istaratu no sartina fi e muɗum tahdidul ujra haray eɓɓugol joddi ndin halden fotten ko tel yoɓatala o bayanul amale e ɓanginegol golle almuwakkali fi wonade accirede ɗin e muɗum haray mi anday ko honɗum e honɗum mi accira gollugol haray kadi an kadi anday ko jeel woni ko yoɓatala e nder lewru ma hitande ma yontere dal on no yewte hen suratu kitabatiha mbaadi windugol ɗum ɗo ngol kadi baada alhamdulillahi taala ɓaawa bisimillahi e yettugol allah lagad wakkala fulan gomɗi kaarijo acciri fulanan kaarijo o huma tawi kamɓe ɗiɗo kala fi sihhatima e ɓe nder sellugol maɓɓe o kamali aqlihima e timmugol haqqille maɓɓe e feetaɓe ha ngaka
wa jawazi amri ma e dagagol yamirgol maɓɓe an yaquma lahu nde o kaarijo darantomo bi kada fi ɗeɗo golle wano ni wa qabila jaɓi kadi almuwakkal halfina ɗon almadkuru jantaɗo inde mum alwakalata halfinande nde wa qarra ha ɓirritike nde baɗan ashada ɓawo seeditike alayha e hoore muɗum fulanan kaarijo a fulanan e kaarijo wa dalika ɗum ko waɗi bi tarihi kada koye nder o sa'itel ha on no yewten assulhu fi waɗugol sulhu awalan tarifu andigolin assulhu sulhu aqdun ɗum kadi ko finde bayna mutakhasimayni wonde hakkude yeddodirɓe ɗiɗo yatawassal ɓe tawa ɓe waway hewtirde ɓe waway yettorde bihi saabu on sulhu ɗon ila hilil khilaf faade ittugol lurral baynahuma wongal ngal hakkude maɓɓe dalika ɗum kan yadda i shahsun ko nde neɗɗo wullitoto ala akhara e dow goɗɗo goo haqqan fi haqqe makko yataqidu o fiɓa annahu wonde ɗum ɗon wonde no kanko sahibuhu wondiɗo makko on annahu wonde ɗum ɗon annahu wonde koni sahibahu fiiɗimojo makko on fay ɓirruhu ɓirritoɗum jaɓa almuddaa alayhi wullitaɗum e hoore mum li adami saabu wasakul marifati andugol makko bihi ɗum fa yusalihu o waɗida e makko noon sulhu ala jusuin e dow geɓal minhu immorde muɗum ittiqa'an ka rentagol lil husumati wengeɗe wal yamin e wondore nde allati nden talzamahu waɗɗotonde mo fi halati inkarihi sanga nde o yetti wondore haray landoyto e maɗum wenje kanko noon ka evtukol ɗum ɗon ɓe fotta waɗugol sulhu saniyan ɗi mum ɗum hokmuhu ñawre mum nde asulhu sulhu jaizun ko dagi ɗum li qawlihi taala sabu dalol allah fala junaha alayhima haray bakkata fakiɓe an yusliha nde ɓe moƴƴinta bayna makko ne maɓɓe sulha wa sulhu hayre wa qawli rasul sa sallam asulhu sulhu o bayna almuslimin jaizun ko dagi ɗum illa sulhan sonara ko sulhu harrama ha laalal harminɗo ko dagi aw ahalla haraman ma daginɗo ko haram salisan aqsamuhu geɓe mum ɗen ɓecce mum ɗen li sulhi no waɗani sulhu fil amwali e jawle ɗen salasata aqsamin geɓe tati waya ɗum alif alif on no yewten asulhu sulhu alal iqrari e hoore irritagol wawa ɗum an yadda i shaksun kono neɗɗo wullitoto ala akhara e dow goɗɗo goo haqqan geɓal fa ɓirru lahu o ɓirritanomo bihingal geɓal fa yutihi lmudda'i wullitiɗo on jonnamo e chey an goɗɗum mo salahatun ka waɗugol sulhu haytu lam yunkara alayhi nokku ka tawata o yeddali e hoore makko o bimana o yeddali haqqahu haqqe makko kan yada wano nde o waɗata anu ga e makko ba'da dayni yoga e ñamande nden alladi nde agarra lahu bihi nde o qirritanimo aw yahabahu ma okkama ba'dal ayn yoga e muɗum alladi nde hunde yitarafa lahu nde o qirritanimo biha e muɗum aw yaqurra lahu aw yaqirra lahu sellata ma qirritanomo bi dabbatin daabe fa yutihi ko jonnamo sawban conti masal misal andi ɗum ɗo fof o qirritike kono o jonnalimo tigi tigi on kono ɓe waɗi sulhu fiyo accu joni o jonnamo ɗum ɗa ndi ɗum ɗon ko façon sulhu gono otowal mi joganima kono joni mi jaɓi mi joganima otowal kono accu ɓay ko maaro mi mari mi eta ɗum ɗo mi jonni waɗen sulhu hendoɗa maaro en mbere otowal maɗa ba no yewten a sulhu alal inkari sulhu añugol yedda few tawa naw d' accord wawa ɗum an yadda iya shaksun kono neɗɗo wullitoto haqqan haqqe mum e hoore goɗɗo fa yunkiru yedda almuddaa alayhi wullitaɗo e hoore mum o kono hoore ko yeddi kon summa sali o refti waɗida e makko sulhu bi ita'i shay'in sabu jonnugol oya goɗɗum liyatruka fi tun yo oya terto wallina haala da'wahu wullitande makko nden wa yurihuhu o fowtinamo min alhusumati o ittamo e weñje few wal yamin e wondore allati nden wondore maɗen weñje talzumu waɗɗotoɗemo indal inkari tuma nde o yeddi madama goɗɗo wullitama e hoore mum so o yeddi o landete yo ar o wona ma weñje e yeddodiral e yettugol avocat e honko hankare wona e hakkude maɓɓe hande ɗum noon oyna min mi hoolaki kono joni accu mi jonnama ɗum ɗo waynodiri jim on no yewten a sulhu fi sulhu tataɓ on ɗum woni ala sukuti deƴƴugol wi ali ko fenande wi ali ko gonga wawa ɗum an yadda iya shaksun ko nde neɗɗo wullitoto alaakara e dow goɗɗo goo haqqan haqqe fa yaskutu deƴƴa almudda alayhi wullitaɗo e hoore mum wala yuqirru oron ka qirritade wala yumkiru oron ka kadi yeddude fa yusalihu lmudda'a wullitiɗo on waɗa négociation waɗa sulhu e bi shay'in e goɗɗum hatta yusqita ha wawa iwde da'awahu wullitande nde o wullita nden o yatruku o terto o wallina mo hasamata o wenjidirgol oya yeddodira oya ɗiɗo façon sulhuji fof muɗum hara hiɗi selli ella ala e majji hiɗi laba
jonno en waɗay ɗo poosi yiltoɗen rewtoɗen ko ɗo ni darsu sisi on ha famen mo inchallahu ta'ala natanen noon kadi hande kadi darsu 7 wallahu a'la.